Drage braće i sestre, zamolit ću vas samo da ustanemo za trenutak, da se pomolimo, pa ćemo početi posle sa predavanjem. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Cariju nebesni, utješitelju duše istini, iže vezje si i sjaj ispolnjaje, sokroviše blagi i žizni podatelju, pridi se resjerni i očistni osjašnja skreni i spasi blaže duši naši. Slava Otcu i Sinu i Svijatom Duhu i i prisno i u vijeki vjekovami. Gospodi pomiluj, Vladiko svijati, blagoslovi. Molite vas, svete Tace naše, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomozi nam. Amin. Drage braće i sestre, imam veliku čast i neizmjernu radost da večeras u ime naše parohije i crkve Svetoga Save pozdravim i poželim dobrodošlicu proti Milošu Vesinu, koga ja lično mislim ne treba posebno predstavljati. Prota Miloš Vesin je poznat kao onaj koji svedoči riječ evanđelsku, posebno u dijaspori, odnosno rasejanju, budući da je on proveo dobar deo svoga života, ali i svešteničke službe daleko od svog rodnog grada i zavičaja naše otadžbine u Americi, i on je sveštenik sa najdužim stažom koji je službovao u gradu Chicago. To je jedan ovako vrlo interesantan podatak. Preko 30 godina Prota Miloš je bio sveštenik u gradu Chicago. Svedočeći Evanđelje Hristovo među ljudima, pre svega našega roda, ali i onima koji nisu iz našega roda, Prota Miloš je ostavio neizmerni i neizbrisiv trag. Taj trag ne ogleda se samo u onome što je materijalno, a to je crkva i ono sve što je Prota uspeo zajedno sa svojim parohijama da sagradi, ali pre svega to je ono što je Prota posejao u srcima ljudi kojima se obraćao. To je nešto što mi ne možemo da vidimo, ali to je ono što u stvari je evanđelsko seme koje padne na dobro tle i daje stostruk rod. Verujem i da smo svi zajedno večeras ovdje okupljeni, da čujemo Protu Miloša Vesina i da nam, da tako kažem, posvedoči ono što već svedoči godinama, pre svega Hrista raspetog i vaskrsloga, ali i ono što je potrebno da mi kao ljudi koji živimo daleko od naših rodnih zavičaja, krajeva, ovdje u dijaspori znamo i da prepoznamo. Tema večerašnjeg predavanja je vrlo interesantna i ja pozdravljam još jednom oca Miloša i pozivam ga da počne sa svojim izlaganjem. Proto, dobrodošli. Vaša preosveštenstva, visokoprečasni oci sveštenici, draga braćo i sestre, draga deco, svi smo, pretpostavljam, prešli iz hrama ovdje u ovu salu, a u hramu smo bili na jednom čudesnom bogosluženju. Na bogosluženju koje samo po sebi svedoči istinitost ove teme koja nas je večeras ovdje sabrala. Jer presveta Bogorodica, naša zastupnica, je telom rodila onoga koji je nada svih nas. I dovoljno bi bilo samo da upamtimo jednu jedinu rečenicu iz večerašnjeg akatista, a to je inače jedan od mnogih akatista koji je ispevan u čast presvete Bogorodice, ali najpoznatiji, najčuveniji, takozvani blagoveštenski. A ta rečenica glasi:
raduj se vero u ono o čemu treba ćutati. I živimo u vremenu kada je jako teško ćutati. Kada svako želi na neki način da progovori, ne samo da progovori, nego i da da svoje, i svako to misli da je tako, merodavno mišljenje o svakome, o svemu i o svačemu. A nekada treba i ćutati. A ćutanju, dragi moji, ćutanju se treba naučiti. Zašto je pravoslavlje nada zapadnog čoveka, ali ne samo zapadnog, nego i istočnog i onoga na severu i onoga na jugu? Geografski pojmovi istok, zapad, sever, jug jesu ono da bismo se mi kao ljudi putujući zemaljskim putevima našim, leteći s jednog kraja sveta na drugi, ploveći morima života, da bismo imali orijentir. Ali vidjet ćete da postoji i jedna nebeska geografija, da je tako nazovem, i nebeska odredišta gde istok itekako ima ne samo važnu, nego vodeću ulogu. A to da je pravoslavlje nada svih najbolje iskazuje jedna predivna crkvena pesma koja kaže: nadanje je moje otac, pribežište je moje sin, pokrov moj duh sveti, trojice sve sveta slavat. Da li smo mi zaista posrednici jedino spasavajuće istine? Kao članovi crkve jesmo. Zašto? Zato što se jedino u crkvi pravoslavnoj, u crkvi od istoka, čuva neokrnjeni lik Hristov. To rekavši, na što možemo naravno da budemo ponosni, dolazi jedna rečenica veoma teške opomene. A to je rečenica u upitnom obliku koja glasi: da li je svako od nas koji smo kršteni u pravoslavlju, da li smo svesni lepote, bogatstva i dubine svoje vere, ili stvari primamo onako kako to naš narod kaže, zdravo za gotovo, ne udubljujući se mnogo u sadržaj naše vere, da bismo zaista vidjeli da je Hristos nadanje svakoga od nas, i istoka, i zapada, i severa, i juga, a posebno nas ovde koji živimo u rasejanju. Bez obzira da li je to rasejanje koje je bliže starom kraju, ili evo ovde na Britanskim ostrvima, ili pak kod nas u Americi, ili još dalje u Australiji, na Novom Zelandu, i tako dalje, i tako dalje. I ta opominjuća rečenica glasi: da li je svako od nas dovoljno glasan, jasan i pre svega živi primer i zastupnik te nade i te vere? To je pitanje koje se postavlja svakome od nas. Jedan od najpoznatijih američkih režisera, Frank Schaeffer, koji je inače sin najčuvenijeg evangelističkog pastora u zapadnom delu Amerike, isto se zove Frank Schaeffer Senior. Frank Schaeffer koji je napisao desetine knjiga, mlađi režiser, koji je pre 20 godina prešao u pravoslavlje, otkrivši lepotu pravoslavlja, i sve knjige koje je posle toga napisao su posvećene veri pravoslavlja. On je prvu rečenicu koju je izgovorio posle svoga krštenja rekao ovo: pravoslavlje je najbolje čuvana tajna na zapadu. Vidite, dragi moji, ta tajna se vremenom polako, ali tiho otkriva. Samo je pitanje, ponavljam, da li smo mi koji smo pravoslavni i kao takvi došli ovde dovoljno jaki svetionici te svetlosti na ovim prostorima. Zašto je istok ne samo u geografskom, nego pre svega u jednom nebeskom smislu važan?
Zato što se o prazniku ovaploćenja, to jest rođenja u telu Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, ostvarilo proročanstvo da će nam doći istok sa visine. I zato mi u Božićem torbaru pevamo tebe vidjeti i kažemo s visoti vostoka. Vidite, na početku svake djelatnosti, svuda u svetu, bez obzira koja jezička grupa da je u pitanju, da li su u pitanju anglosaksonski jezici, da li su u pitanju romanski, itd., itd. Postoji nešto, i to je sada jako, jako popularno, postoji nešto što se zove orijentacija. I pre svakog važnog zanimanja imate taj takozvani orientation process. Ili različiti kursevi u smislu orijentacije. Svi koristimo reč orijentacija, a malo ko razmišlja o smislu te reči, da dolazi zapravo od pojma istok. Orijentacija od orijent. Šta je orijent? Ništa drugo nego istok. I nadalje, kazavši, mi vidimo jednu vezu koju je ovaj svet prekinuo, ali vezu koja i dalje postoji između njega koji je istok sa visine, Hrista ovaploćenog, raspetog i vaskrslog i ovoga sveta. Kakva veza? Pa veza da je on i dalje orijentir. On je pravac, on je naš kompas, bez obzira gdje da živimo i bez obzira u geografskim pojmovima iskazano u kojima se pravcima mi krećemo. Apostoli, posle Svete Pedesetnice, kada su bili obučeni u silu sa visine, krenuše kuda? Na sve 4 strane, ali bukvalno, na sve 4 strane. Pa se sabraše onda na saboru u Jerusalimu 47. godine prvog veka. Pazite, to je današnjim rečnikom iskazana bila prva crkvena konferencija da bi rešili određene nedoumice. I crkva se ne stidi da prizna da su postojala različita gledišta i različite nedoumice već u to vreme. Njihov problem je bio, ne mali, na koji način pristupiti onima koji su u sve većem broju prilazili crkvi Hristovoj, dakle oni iz neznaboštva, da li treba da se podvrgavaju obrednim zakonima Staroga Zaveta ili njih jednostavno, kao što je apostol Pavle smatrao, treba pristupiti samo na osnovu njihove vere i da to bude dovoljno vera i da se krste na osnovu te vere. Apostol Petar je bio drugačijeg mišljenja, rekavši da oni treba da prođu kroz sve zakonske propise. I ko je bio reč pomirenja? Apostol Jakov, brat Gospodnji, prvi episkop grada Jerusalima, koji je rekao, ko hoće da izvršava starozavetne propise, slobodno neka to čini. Ali ne smemo da stavimo to kao uslov. Znači, carski put, srednji put, reč mudrosti, reč blagosti je oduvek karakterisala ono što su bogonosni oci od apostolskih vremena, jer apostoli su prvi bogonosni oci, pa do današnjeg dana, jer svaki episkop jeste nastavak tradicije tih bogonosnih otaca. Onda vidimo u 4. veku nešto što svet do tada nije poznavao, a to je pojava monaštva. Pojava onih koji jednostavno nisu bili spremni ni na kakve kompromise sa svetom. Udaljavali su se u početku ne mnogo daleko od svojih naseobina, prepodobni Antonije Veliki, pa on nije otišao mnogo daleko, on je otišao samo malo izvan obronka svoga grada, malo izvan granica svoga grada. Bio je u kontaktu sa ljudima iz svoga mesta, što govori o jednoj važnoj činjenici, o kojoj to znači da je u ono vreme zdrava porodica iznedrila ono što je bilo seme monaškog života. I to je uvek tako bilo. Neki stariji među vama se možda i sećaju kakav je uticaj u srpskom narodu, naročito posle Drugog svjetskog rata, imao bogomoljački pokret svetog vladike Nikolaja.
I da su upravo iz tih bogomoljačkih, mnogodetnih porodica dolazili sveštenici, popadije, monasi i monahinje. Oni su bili testo Srpske pravoslavne crkve posle Drugog svjetskog rata. A što se monaštva tiče, i ruske monahinje i monasi, koje su, zahvaljujući ljubavi kralja Aleksandra, ali i patrijarha Varnave, koji je bio ruski đak, imali ne samo otvorena srca srpskog naroda, nego i domove, i zahvaljujući njima došlo je do jednog pravog pravcatog preporoda i u duhovnom, ali i u kulturnom i umetničkom životu Srbije posle takozvane ne oktobarske revolucije. To nije oktobarska revolucija, u pravu je profesor Andrej Tarasijev iz Beograda kada kaže to je bila oktobarska tragedija. To nije bila nikakva revolucija, to je bila oktobarska tragedija. I onda vidimo u 4. i 5. veku jedno lice koje je veoma značajno za našu temu. Vidite, danas se na svim univerzitetima sveta, na katedrama za sociologiju, posebno obrađuje jedan pojam koji se naziva inkulturacija. I pogotovo je aktuelan tamo gde se sučeljavaju različite kulture i tradicije. A to je danas maltene čitav prostor zapadnog sveta. I ovde u Evropi, srednjoj, zapadnoj, centralnoj, u Americi, Kanadi, Australiji itd. Usled mešanja naroda i svega onoga što oni sobom donose. I onda mislimo da smo mi izmislili određene pojmove, a zapravo ti pojmovi postoje od vajkada. Nemamo vremena da idemo u Stari Zavet, da vidimo koliko je jevrejski narod bio pod uticajem različitih vidova inkulturacije, i od Vavilonjana, i od Asiraca, i ostalih, da ne pominjemo sve te stare narode. Narodi su se uvek mešali i nije moglo da se ne desi da jedan narod, uvek naravno onaj jači, ostavi traga na ostalim narodima. Ali, šta se dešava u 4. veku? Jedan čudesni lik, veliki svetitelj, sveti Jovan Kasija, poznat i kao Rimljanin, on sa zapada odlazi na istok, odlazi prvo u Konstantinopolj, u Carev grad. Biva tamo i rukopoložen od strane svetog Jovana Zlatoustog, bio je njegov đakon jedno vreme, i onda sa blagoslovom Jovana Zlatoustog odlazi u Egipat da bi se lično upoznao sa tradicijom istočnog monaštva. Ali ne samo da kao posmatrač gleda i da beleže, ne, on je živeo sa tim monasima, živeo sa njima, pokušavajući zaista da živi istim takvim načinom života. I onda je usput zapisivao sve što bi čuo, sve što bi video. Na početku 5. veka, tačnije 407. godine, on dolazi u Marseille, na teritoriju današnje Francuske. I onda se dešava jedno pravo, ne samo religijsko, nego pre svega kulturološko čudo u vremenu bez svih ovih komunikacionih sredstava koja mi imamo, da ste x-tog sekunda prisutni i ovde u Engleskoj, oni znaju u Beogradu, o čemu ćemo mi ovde večeras govoriti, ali i oni u Americi, Australiji itd. itd. I uvek svako zna gde je ko bio na godišnjem odmoru, šta je ko sinoć večerao itd. Stvari koje su i dobre i potrebne, ali i one koje su ruku na srce izlišne. I on, donoseći sada tradiciju istočnog monaštva, ne zadržava se dugo u Francuskom. Kuda odlazi? Dolazi upravo na ove prostore. Engleska, Škotska i Irska pogotovo. I to je jedan od razloga zašto se pravoslavno monaštvo tako duboko ukorenilo na prostorima britanskih ostrva. Ja sam nedavno, to je bilo pre nekih 6-7 nedelja, stajao, evo na ovoj razdaljini, od jedne pećine gde se podvizavao sveti Kevin u Glendelu, u Irskoj.
čudesan jedan sveti otac koji je živao skoro 120 godina. Rođen 489. godine, a upokojio se 610. godine. Znači, obuhvatio je, tako reći, čitav 6. vek. I on je zapravo bio jedan od velikih podvižnika, pazite, istočne tradicije na severu, krajnjem severu Evrope. I vi dan danas u Glendale vi imate živa arheološka svedočanstva o tome, ostaci velike monaške naseobine, gde danas imate sačuvano 8 hramova, neki hramovi su potpuno sačuvani, iz perioda 6., 7., 8. i 9. veka. Neki su u ruševinama, neki samo u visini čovečijeg rasta, sve je to konzervirano i tamo se nalazi jedan redak zvonik koji je, kad neko vidi, a ne zna o čemu je reč, misli da je to neki toranj, nalik onom krivom tornju u Pizi, samo što je ravan. To je bio zapravo zvonik sa koga bi se pozivali monasi tog velikog monaškog sela, te naseobine, da dođu na zajedničko bogosluženje. Jedna od crkava, podignuta u 6. veku, je nastala na temelju ranohrišćanskih grobova. Pazite, kad govorite o ranohrišćanskim grobovima, vi imate, znači, tu komunikaciju koja seže do apostolskih vremena, preko vremena svetog Jovana Kasijana i dalje, kasnije sve, kroz 7., 8., 9. vek, šta je sve Kolumban, šta je Beda i ostali značajni delatelji hrišćanstva na zapadu. Znači, čovek koji je praktično primenio inkulturaciju, doneo tradiciju istoka na zapad. Zašto? Zato što je bio ne samo ubeđen, nego zato što je živeo tim životom i video na kakvo oduševljenje je ta monaška tradicija naišla upravo na ovim prostorima i onda su počeli, ali bukvalno kao košnice, da niču manastiri. Manastir za manastirom. Pazite, govorimo još uvek o prvom mileniju, o vremenu nepodeljenog hrišćanstva. Kada se u ono vreme govori istok i zapad, onda se misli samo na geografsko odredište. Crkva na istoku i crkva na zapadu. Tek od 1054. godine, posle zaista nesrećnog i tragičnog raskola, govorit će se o istočnoj crkvi kao pravoslavnoj i o zapadnoj crkvi kao rimokatoličkoj. Kao što rekoh, nemamo vremena da se zaustavimo barem malo u svakom veku, ali ćemo pogledati malo detaljnije ovaj vek iza nas, 20. vek i početak 21. veka, da vidimo koji su to svetionici pravoslavlja širili tu svetlost neokaljenog lika Hristovog svuda na svim prostorima ovoga sveta, dokazujući i zapadu da je zaista Hristos nada svih nas. Ne zato što je bio Srbin i zato što smo mi Srbi, ali čoveka koga ću staviti na čelo te liste moramo pomenuti zaista kao prvog, zato što je zaista bio ne samo mudar, ne samo obrazovan, ne samo čovek svetog života, nego je bio vizionar i bio je apostol svoga doba. Evo njegovog portreta, to je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Sveti vladika Nikolaj Velimirović. I Bogu hvala, prošle godine je odbranjen prvi doktorski rad na Beogradskom univerzitetu, i to na Fakultetu političkih nauka, na temu svetog vladike Nikolaja. Tema je zapravo glasila misionarsko-diplomatska aktivnost svetog vladike Nikolaja u Engleskoj i Americi tokom Prvog svjetskog rata. I to je Ljupka Katana, koja je jedan deo svojih istraživanja sprovodila i ovde u Londonu, upravo zahvaljujući blagoslovu vladike Dositeja i ljubaznosti vaših divnih i mudrih sveštenika i gostoprimstvu koje je Ljupka uživala ovde
u domu svetog vladike Nikolaja, odmah pored nas. To je jako važno, zato što je ona, kao niko u nas Srba u novije vreme, istražila sva dokumenta koja svedoče na kakav se to način vešto, mudro, odvažno, bez uzmicanja borio sveti vladika Nikolaj da zastupa srpske interese. Ali, boraveći u Americi, on je video da je nama spas, nama kao srpskoj crkvi, koja je postojala do tada uglavnom manje više neorganizovano, tu i tamo po srpskim takozvanim kolonijama gde je bilo ljudi, kad bi nekad neki ruski ili neki drugi sveštenik ne išao, služila bi se liturgija, krstilo bi se nekršteno, venčavalo nevenčano, opojavalo neopojano. I on je tada već predložio ondašnjem saboru Srpske crkve da se postavi prvi srpski episkop za Ameriku. Upravo da naš svet na tom delu zapada, u Americi, da bi imao svoj svetionik, da bi imao nekoga ko će širiti tu nadu, ko će propovedati Hrista raspetog i vaskrsnog. I on je bio prvi koji je ukazao na jedan divan svetiteljski lik, Bogu hvala, na svetog Mardarija Uskokovića, mudrog Srbina iz Crne Gore, koji je 12 godina proveo na školovanju u Rusiji i onda ga 1917. godine Rusi, da bi ga spasli od sigurne smrti, jer on bi bio jedan od prvi koji bi u naletu oktobarske tragedije izgubio život, zato što je godinama pre toga Raspućin već bio protiv njega, a Mardarij Uskoković kao mladi romonah je bio najomiljeniji govornik u carskoj Rusiji i najbolji propovednik. I Raspućin, ne mogući da podnese to, zahvaljujući svojim intrigama, ali i, kako se to kaže, vezama, uspeo je da, kada je Mardarije mladi diplomirao na akademiji, da ga pošalje kao profesora bogoslovije, to je trebalo da bude kao odlikovanje, a mesto gde ga je poslao, to je Kazna, na najudaljeniju bogosloviju u Kazahstan. I kada su Kazahstanci videli s kim imaju posla, za kratko vreme svi su bili oduševljeni njime i oni upravo Srbina iz Crne Gore, Mardarija Uskokovića, biraju kao predstavnika kazahstanskih kozaka na velikom svetcrkvenom saboru 1917. godine u Moskvi. Ali tada dolazi do oktobarske tragedije. Na svu sreću sabor bira patrijarha mučenika Tihona Belavina za patrijarha. Dotle je bio sinod kao upravitelj i ober prokuror. Ponovo se vraća mesto i uloga patrijaraštvu u Ruskoj crkvi, a šalju Mardarija u Ameriku da bi rukovodio srpskom misijom u okviru Ruske crkve. I sad pazite, šta znači biti čovek sa vizijom? Mardarije dolazi 1917. godine. Obilazi celu Ameriku. Ogromne one prostore. Tad Amerika i Kanada, sve to bilo jedno područje u crkvenom smislu. Neorganizovano. I videvši koliko naših ima, videvši kakve su potrebe, videvši da ćemo već u sledećoj generaciji nestati ukoliko ne budemo imali svojih crkava i škola, on se obraća Ministarstvu prosvete i vera, moli da se odande iz Beograda finansira jedan misionar koji će ići okolo i propovedati. I zahvaljujući mudrom oku, ali i bistrom umu i vizionarstvu vladike Nikolaja, Sveti arhijerejski sabor bira Mardarija, tada već obolelog mladog čoveka, i postavlja ga za prvog episkopa amerikanskog, kanadskog, takva je bila njegova titula. On dolazi i zaista sve ono vreme koje je proveo žive u skladu sa onom izrekom koju pamte i današnji stariji žitelji Čikaga, a ta rečenica glasi: crkvu gradi, umire od gladi. Jer je mladi episkop vladika Mardarije na biciklu, pazite, na biciklu, nosio cigle za gradnju manastira Svetoga Save u Libertyvilu
na obalama reke Des Plaines. Zato što nije se imalo odaput. I onda, kada se zastalo sa gradnjom, znate ko je bio najveći pomagač i dobrotvor? Profesor Mihajlo Pupin. Vladika Mardarije se obratio profesoru Pupinu i rekao: nedostaje nam toliko i toliko. I profesor Pupin je odmah sutra dan rekao: sada vam šaljem manji deo, a iduće sedmice vam šaljem veći deo. I zahvaljujući tome crkva je mogla da bude završena. To je bio čovek koji je ubeđivao ne toliko srpski narod, vernike, koliko srpske sveštenike o potrebi organizovanja eparhije za taj prostor. On jeste bio izabran i postavljen za episkopa, ali to su bili ogromni prostori. On je vazda sve vreme provodio na putu, propovedajući, služeći, obilazeći ne samo crkve, kojih još tada nije bilo u građevinskom smislu, tek poneka je krenula da se gradi, obilazeći mesta gde su ljudi živeli, Železare, Čeličane, gde su naši Srbi radili, da vidi kako živi taj njegov vernik. I onda nije hteo da živi ni na koji način drugačije i bolje nego kao i oni. I onda kada su mu lekari savjetovali da mora sebe da spase, da ode u Arizonu, gde je suvi, topliji vazduh zbog pluća, a bio je bolestan od mladosti svoje, on je otišao, proveo 2 dana i sledećim vozom se već vratio nazad u Čikagu. Pa kad su ga videli: aman zaman, vladiko, pa šta vi radite u Čikagu na ovoj vlazi i hladnoći? Kaže: jeste vlaga i hladnoća, ali ovde su moji najveći problemi. Ja moram da budem ovde. Čovek koji je, zahvaljujući svom vizionarstvu i pre svega što je kroz njega prosijavao blagi lik Hristov, čovek koji je još kao student objavio 3 knjige u Rusiji. Prva njegova knjiga je bila pod nazivom Tihi kutak Hristov. Pazite, Tihi kutak Hristov. Nalik malo onoj čuvenoj zbirci propovedi iz 20. veka, iz druge polovine 20. veka, velikog vladike Braničevskog Hrizostoma, Tihi glas. Mi naravno uvek volimo sve ono što je glasno. Ali ne zaboravite šta čitamo u Starom Zavetu. Kako se Bog javio proroku Iliji. Ni u gromu, ni u ognju, ni u zemljotresu, nego je to bio glas tih i tanak. Vidite, taj glas tih i tanak struji i dan danas među svima nama, između nas. Ali ovaj svet ne dozvoljava da ga čujemo, da se saberemo na momenat, da čujemo šta nam kazuje taj tihi glas. A on nam kazuje samo jedno. One reči iz Starog Zaveta koje predstavljaju suštinu našeg odnosa prema Bogu. Kada kaže Gospod u Starom Zavetu: sine, daj mi srce svoje. Bog ništa drugo ne traži od nas. Ne traži ono što je naše, traži nas. A nama je uvek lakše da mu damo ono što je naše, da mu damo i od svoga imetka, da mu damo i od svoga vremena u aktivnostima koje su naravno neophodne za crkveni život. Ali, kada je srce u pitanju, tu postoje bezbrojne, ne samo u medicinskom smislu, nego u emotivnom, duhovnom i duševnom smislu, bezbrojne komore i pretkomore. Pa onda imamo tu svoj društveni život, profesionalni život, porodični život, sportski život i tako dalje, pa onda negde jedna komorica, tu je i za verski život. A Bog kaže: sine, daj mi srce svoje. Mi težimo šizofrenom ponašanju i to dokazujemo u svojoj svakodnevici. Bog hoće da nas objedini, da nas sastavi, da ne budemo smešteni u fiokama, nego da živimo punoćom, jedinstvom tela, duše i duha.
Umire sa 46 godina. Vladika Mardarije. I 2017. godine, obeležavajući 100-godišnjicu njegovog dolaska u Ameriku, kada je bio plan da se otvori grobno mesto u crkvi manastira Svetog Save, odmah tu sa južne strane, niko nije mogao ni da pretpostavlja na šta ćemo naići. I kad je otvorena grobnica, ispod ove ploče, sve je bilo u istoj ravni kao i pod crkve, bila je jedna veoma, veoma teška ploča. Niko nije znao koliko je teška. I dvojica radnika, koji su bili spremni tu ploču da pomere, nisu ni znali da snaga njih dvojice ne može to da podnese. Trebalo je 6 ljudi to da pomere. I oni čim su počeli pomeranje, kada su isekli gornji sloj mašinama, ploča je pala. Pala na sanduk. Ali, vidite kako Bog u svemu promišlja. Valjda u onoj žurbi, trci, kad je vladika Mardarije preminuo, oni su pogrešno okrenuli sanduk. Pa tamo gde je trebalo da bude glava, bile su noge, a tamo gde je trebalo da su noge, tamo je bila glava. Tako da ovaj ostatak, taj deo ploče, nije pao na glavu, nego na noge. Dok smo tek otkrili posle kada se sve to pomerilo, kada su 6 jakih ljudi podigli taj kamen, vladika Mardarije je bio celcat kao onoga dana kada je preminuo. Svaka vlas u njegovoj kosi, svaka dlaka u njegovoj bradi, čak i ove male dlačice koje mnogi muškarci imaju malo izraženije između zglobova prstiju, sve, zubi, odelo, odežda na njemu, jedino što se košulja bila potpuno prilepila uz telo. I onda je bio odeven u nove odežde, bio je čin omivenja, kako sve ide. Jedino što je malo boja kože, sve sačuvano, apsolutno, malo dobila tamniji izgled. Tamnije boje, recimo, maslinovog ulja. Vidite, to povezuje Svetog Mardarija i jedno drugo svetilo zapada, a sa istoka, Svetog Jovana Šangajskog, Maksimovića. Zašto ih povezuje? Zato što je i kod jednog i kod drugog proces, normalan, prirodni proces truljenja započeo, verovatno par sedmica posle upokojenja, na malom prstu leve noge. Tu je počeo i tu se zaustavio. Zašto? Tamo gde hoće Bog, pobeđuje se poredak prirode, pevamo u jednom dogmatiku. Znači, Bog je rekao da, i oni su podložni zakonima prirode, ali samo dokle ja hoću. Taj proces je zaustavljen, čitav ostatak, znači samo delić prsta na nozi je bio podložan truljenju, sve ostalo sačuvano kao da su juče zaspali. A Sveti Jovan Maksimović, to veliko svetilo čitavog sveta, dodirnuo je i srpske krajeve. Završio je fakultet naš u Beogradu, došavši već kao formiran čovek, završio prava, završio Vojnu akademiju u Rusiji, ali u Beogradu, naravno, kao i mnogi drugi njegovi sunarodnici Rusi, morao je da se snalazi, prodavao je politiku na ulici. I onda, kad je završio, bio je postrižnik manastira, čuvenog manastira Miljkov, gde je bila živa tradicija ruskog monaštva u Miljkovom manastiru, i tada odlazi u Bitolj za profesora bogoslovije. Evo, pre godinu dana smo sahranili čuvenog protu Bogdana Zjalića, koji je decenijama bio naš paroh i arhijerejski namestnik u Minnesoti, najsevernijem delu naše srednje-zapadno-američke eparhije, koji je bio štec svetom vladici Jovanu Šangajskom, zajedno sa opet nedavno, prošle godine, preminulim protojerejem Lazarom Kosturom. Njih dvojica su bili đaci Ruske teološke škole u Americi, kao mladi Srbi, i vladika je često odlazio tamo i oni bi mu štecirali.
Prvu stvar koju je učinio, nemamo vremena da govorimo o svemu onome što je učinio u Šangaju, na ostrvu Bao, sa svim njegovim štićem, gradi crkvu, jednu od najlepših pravoslavnih crkava u Americi, divnog imena, svijeh skrbjaših radost, radost svih onih koji su tužni. I tada uviđa šta je potreba Zapada, a ono što pravoslavlje može da mu da. I njegova prva duhovna čeda, Eugene Rose, potonji Sveti Serafim Rose, nedavno ga je Gruzijska pravoslavna crkva pričistila broju svetih, i German Podmošinski, mlad jedan Rus, obojica su kasnije postali naslednici dela Svetog Jovana. On im je kao prvo poslušanje stavio: istražujte, deco, živote zapadnih svetih iz prvog milenija. I onda su u ruskom palovniku, časopis koji je pokrenuo Sveti vladika Jovan, objavljivali žitija. Kasnije je krenuo Orthodox Word, tako da su ljudi i na engleskom jeziku, Amerikanci zainteresovani za pravoslavlje, mogli da se upoznaju sa lepotom neokrnjenog lika Hristovog i da vide da je zaista pravoslavlje nada čoveka i Zapada, ne samo Zapada, ali i Zapada. Dok je boravio u Parizu, nijedan neurohirurg na čuvenoj njihovoj klinici nije hteo da izvrši operaciju ukoliko prethodno ne bi došao Sveti vladika Jovan, tada vladika Jovan, da blagoslovi pacijenta i da blagoslovi ruke tih lekara, bez obzira koje su vere bili. Bez obzira. A kada je prolazeći ulicama grada Marseja sa dvojicom ruskih sveštenika iznenada stao i rekao: pa ovo je trg na kome su ubili srpskog kralja 34. godine. I rekao: oče, otvorite tašnu, dajte mi molim vas epitrahilji, mali omofor i krst, idemo tamo da održimo pomen. Vladiko, vi vidite kakav je to trg, vidite koliki je saobraćaj, ko će to sad sve da zaustavi? I njih je bilo jednostavno sramota. Vladika je bez poreči uzeo, stavio epitrahilj, mali omofor, krst. Vi, kaže, ostanite tu. Otišao, u to vreme još nije bilo semafora, bili su policajci, saobraćajci, prišao saobraćajcu i rekao: na ovome mestu je na današnji dan ubijen srpski kralj i vaš ministar. Ja vas molim da samo na 5 minuta zaustavite saobraćaj, ja bih se danas pomolio ovde za pokoj duše srpskog kralja, ali i vašeg ministra koji je tom istom prilikom u istom automobilu stradao. I saobraćajac je zaustavio strane na sve 4, saobraćaj na sve 4 strane, da bi vladika Jovan Maksimović mogao da održi pomen srpskom kralju Aleksandru. Kada je bio u onoj malenoj, nije to ni crkva, to je bila od garaže improvizovana crkva, ali u njoj su se dešavala bogosluženja nalik bogosluženjima u katedralama. Onda je dekan katedrale Notre Dame, katoličke katedrale Notre Dame u Parizu, rekao studentima bogoslovlja i filosofije: nemojte tražiti svete u knjigama, idite u rusku crkvu da vidite bosonogog svetitelja 20. veka. Tako su o njemu svi govorili. I on oživljava praktično zaboravljene svete sa zapadnog tla, sa prostora Irske, Škotske, Engleske, Nemačke, Francuske, Holandije, Italije, Španije. Sve one iz 1. veka koji su naravno proslavljeni i na istoku i na zapadu. I oživljava njihovu uspomenu, dokazujući ljudima na zapadu da je zapravo njihov koren u pravoslavlju. To je bila njegova poenta. Onda Sveti Serafim Rose, koji po blagoslovu Svetog vladike nastavlja to delo. Ide, govori, propoveda, piše. Platina, čuveni manastir koji je sada u jurisdikciji Srpske pravoslavne crkve.
gde su naslednici oca Serafima Roza, koji je ostavio zaista jedno neprocenjivo blago. I to posle mnogih ispitivanja i lutanja. Čovek koji je bio protestantske vjeroispovesti, pa onda nije bio ništa, pa je bio nihilista, pa se malo interesovao hinduizmom, pa malo budizmom, pa je onda došao do slatkog pravoslavlja i video kakvu vrednost ima pravoslavlje, kakvu vrednost imaju dela svetih otaca. Imamo čuvenog i za ove prostore vezanog, kao i za Ameriku, propovednika i besednika, vladiku Vasilija Rodzijanka, Vladimira Rodzijanka, koji je inače krstio našeg sadašnjeg episkopa Bačkog, doktora Irineja Bulovića, jer je bio sveštenik u Srbiji. On koji je putem talasa BBC radija prenosio tu nadu neokrnjenog lika Hristovog ljudima širom sveta. Samo jedan detalj. Koja je moć zaista nepatvorene reči, istinite reči o Hristu. Kada je jednom prilikom, kada je to bilo moguće, vladika Vasilije sa jednom grupom poklonika iz Amerike, on je bio u Vašingtonu, otišao za Rusiju. On je bio čovjek koji nikome ništa nije mogao da odbije. Jedan sveštenik mu je prišao, dok je bio vladika u Moskvi, i rekao: preosvećeni, da li biste došli da služite u našu crkvu? To nije daleko, to je redak primer živopisa iz 17. veka. Kaže: hoću. A pratilac, jedan mlad monah, kaže: vladiko, kako to tako? Hoću. Pa niste pitali čoveka ni gde je ta crkva, ni koliko vremena treba. A on kaže: izvinite, koliko je ta crkva daleko? Pa nije mnogo, kaže, imate 400 km od Moskve do tamo nekog većeg mesta i onda samo još 2 sata vožnje i tamo ste. Kaže vladika: sutra kreće. Sad da vidite kako sve Bog udešava. Zaista, treba pamtiti večerašnje reči. Raduj se, vero, u ono o čemu treba ćutati. Putovali su, putovali, prošli 4 sata do većeg mesta, prošli sat od 2, sad im je ostalo samo još sat vremena. I zastoj. Na nekom sporednom putu. To je bilo krajem 90. godina. Zastoj na putu i vladika kaže ovom vozaču, kaže: idi vidi šta se dešava. Ovaj se vrati, kaže: vladiko, bio je udes, čovjek umire. Vladika odmah uzme epitrahij, usije, ode tamo, već su bila kola hitne pomoći tamo. Kaže: izvinite, ja sam pravoslavni sveštenik, episkop, ukoliko je čovjek pravoslavan, red bi bio da mu pročita molitvu dok je još živ. I vidi mladog jednog čovjeka, sin toga koji je stradao, kleči nad ocem i drži mu ruku, klekne i vladika, pita ga, kaže: je li otac bio pravoslavan? Kaže: jeste, bio je pravoslavan. Kaže: znate, nije išao u crkvu, mnogo, crkve su bile zatvorene u našem kraju, ali je imao svog duhovnika. Kako to je imao svog duhovnika, nije išao u crkvu? Pa znate, on je redovno na Glasu Amerike i na BBC radiju slušao nekog oca Vladimira, posle oca Vasilija Rodzijanka, i on mu je bio duhovnik. I vladika Vasilije kleči nad tim čovekom i on mu je pročitao molitvu na ishodu duše. Pazite, taj put od 4 sata do većeg mesta i 2 sata do manjeg mesta nije bio uzaludan. Znači, zbog susreta te dve žive duše koje je Bog povezao, trebalo je sve to da se desi. A šta tek da kažemo o velikom svetilu ove zemlje i čitavog sveta, blaženo počivšem mitropolitu Antoniju Blumu. Hemičar, fizičar, doktor medicine i posle sveštenik i episkop u onoj ruskoj crkvi u Ennismore-Gardenu. Imao sam danas veliku blagodat da sam mogao da odsluži pomen na njegovom grobu, zahvaljujući bratu Voji i sestri Ljiljani. I kaže jedna Ruskinja, Ana,
koja je tamo bila, kada smo mi prilazili, nismo htjeli da je uznemiravano, ona je ovako obgrlila spomen i glavu naslonila na krst, molila se verovatno. I kad je primetila, kad je vidjela sveštenika, onda je rekla, znate, kaže, ovdje svakoga dana nekog ima. Jer vladika je tolike duše dodirnuo širom sveta. Njegove knjige su među najpopularnijim izdanjima duhovne literature danas, kako na zapadu, tako na istoku, prevedene na mnoge jezike. I zaista, tu vrstu propovedi koju je širio vladikan mitropolit Antonije Blum, to je zaista jedinstven slučaj, tom blagošću, tom količinom znanja, tom sveobuhvatnošću, tom inkluzivnošću kojom je on privlačio ljude k sebi, koliko je samo bivših katolika, anglikanaca, protestanata našlo put ka pravoslavnom načinu ispovedanja Hrista, zahvaljujući i vladici Vasiliju Rodzijanku i vladici Antoniju Blum. Pa zatim veliko svetilo pravoslavnog bogoslovlja druge polovine 20. veka, mitropolit Kalist Ver iz Oksforda. Imao sam tu zaista blagodat, radost, blagoslov da sam poznavao lično i bio gost i mitropolita Antonija Bluma u Londonu, ali i mitropolita Kalista Vera. Kod mitropolita Antonija pre ravno 40 godina, a kod mitropolita Kalista Vera pre 38 i pre 39 godina. Čovek čija je reč zaista ulila snagu akademskom svetu, širom pravoslavlja, gde su mnogi izuzetno obrazovani ljudi, mi vrlo olako upotrebljavamo reč intelektualci, ali zaista ljudi koji su intelektualizam spojili sa duhovnošću, pronašli odgovore upravo u knjigama mitropolita Kalista Vera i mitropolita Antonija Bluma. I kao jedan od posljednjih primjera, jer vreme nam ne dozvoljava da idemo mnogo u širinu, pretpostavljam da će biti nekih pitanja, to je starac Jefrem Arizonski, koji je hteo da dokaže ne sebe, nego da pokaže Hrista i da vidi da je moguće da i u Americi danas postoje uslovi za svetogorski monaški način života. Da li je lako? Nije. Nije lako ni na Svetoj gori, a nek moli u Americi. Da li je moguće? Jeste. Da li je potrebno? Preko potrebno. Pazite, došao da osnuje jedan manastir. I to je izabrao mesto gde čak ni Indijanci stotinama godina ništa sadili nisu, tamo ne može ništa ni da nikne, tamo ni kaktusa nema. Toliko je to suva pustinja. Pa kad je rekao, kopaj ovde, oni kad su doveli inženjere i sve, vladiko, tu nema šanse za vodu, kopaj. 5. kopanje, najdublje, izbije voda. I vi danas tamo imate prelep jedan, to nije manastir, to je čitav jedan gradić, kompleks, sa 7 crkava, desetine i desetine monaha, prostorije da smeste 500 poklonika odjednom, sa florom i faunom koja je nepoznata u celoj državi Arizoni. I to je, zahvaljujući blagoslovu Božijem, postalo drugo mesto po posećenosti. Prvo je Veliki kanjon, a drugo je manastir Svetog Antonija, između Phoenixa i Tucsona, tačno na sredini, koji je pokrenuo sveti, nije sveti još, ali svetog života svakako, otac Jefrem Arizonski. Nije tako davno kada se upokojio. I sad šta se dešava? Dešava se jedno čudo. Pravoslavni, i to mahom konverti, iz svih delova Amerike, kad odu u penziju, kupe imanje blizu tog manastira. I vi danas imate jedan mali gradić koji je načičkan kao grozdovi oko tog manastira, da bi jednostavno svakog dana bili na bogosluženju. To nisu desetine, to su sada već stotine ljudi. A da ne govorimo o velikom pokretu koji je vladao među američkim studentima 60-ih godina. To je takozvani pokret Intellectual and Religious Crusade.
žedne duše, mladi studenti i mladi profesori koji su tragali da vide da li postoji apostolska vera i dan danas u 20. veku ovdje. I na osnovu istraživanja koje je trajalo 3 godine, jedna grupa izučavala istoriju crkve, druga istoriju bogosluženja, a treća istoriju učenja crkve. I došli su do saznanja da postoji ta crkva i da se ona zove pravoslavna crkva. Ali niko nije imao pojma šta je pravoslavna crkva. Pa su rekli, ajde, sad godinu dana idemo da vidimo, da upoznamo ko su ti pravoslavni, ko su ti Rusi, ko su ti Grci, ko su ti Srbi, ko su ti Bugari, ko su ti Gruzini, Rumuni i ostali, pravoslavni Arapi. I onda naravno tu sad dolazi do nailaska na određene teškoće. Naravno, kod Srba, ako ne mesiš pitu onako kako je moja baba mesila na taj način, i ako ne praviš ćevape na ovaj način, pa ti nisi dobar Srbin. To je njima bilo sve jako lepo i interesantno, ali nije to to. Kod Rusa, ako ne staviš cara Baćušku na prvo mesto, opet i to nije to. Kod Grka opet, ne znam, moraš da budeš na neki način dovoljno njihov da bi te prihvatili. Ko je najviše sluha imao za njih? Antiohijci, pravoslavni Arapi. Zahvaljujući viziji mitropolita Filipa, blažene uspomene, koji ih je pitao, šta vi hoćete? Kaže, mi hoćemo da verujemo i da bogoslužimo kao vi, ali mi ne možemo da jedemo vaša jela, da igramo vaše igre. Kaže, vi ćete kuvati ono što vi volite, igrati one igre i pevati pesme koje ste igrali kao mladi. Ako hoćete da verujete, da bogoslužite kao mi vas primamo, a vi ćete biti Amerikanci pravoslavne vere, nikakvu tradiciju mi vama nećemo nametati. A vi sami, ako nešto želite da prigrlite, slobodni ste uvek da odete i kod Rusa, i kod Grka, i kod braće Srba, kod svih, jer sve su to zaista osobine koje pomažu tim narodima. Istina, među nama rečeno, svoji smo ovde, mi nekada i malo preterujemo u tome. I time ne samo da teramo druge od sebe, nego ono što je najgore, i na tim svaki naš čovjek u rasejanju treba da se zamisli. Mi vrlo često teramo svoju decu od naše crkve. Ja sam čuo nebrojeno puta u Americi, pa mlad svet kaže, pa oče, ako je moja crkva klanica jagnjadi, prasadi i mesto gde se mese pite i gde se igraju kola do besvesti, malo preterujem, namerno, ja onda to neću. Reku, upravu si. Ja sam ne jednom, ne 2 puta, ne 50 puta, nego mnogo više govorio, aman zaman, ja neću da me moja crkva hrani i poji, ja hoću da me crkva spasa. Vidite, za nas koji ovde živimo, potrebno je da uspostavimo jedan fini balans. Kako i Bogu da se molimo i da znamo da je oltar na prvome mestu i da je sveštenik duhovni otac svake zajednice i duhovni vođa. Sve onda posle toga ima svoje mesto ukoliko se lista prioriteta stavi zaista na odgovarajući, odnosno sastavi na odgovarajući način. A to da je Hristos nada zapada, to se danas projavljuje, verujte, u jednoj vrlo, vrlo neophodnoj oblasti koja danas postaje sve aktuelnija. To je savremena psihijatrija, razne savremene metode psihoterapije i psihologije. Na koji način? S jedne strane, ili imate psihologiju bez duše, koja je mnogo češće nalik statistici nego nauci o duši, nažalost, ali imate i one dobre pravce koje zaista žele da vide šta se dešava u ljudskoj duši. Nebrojeno mnogo puta ja sam čuo od vrhunskih američkih psihijatara i psihoterapeuta da oni pominju reči koje su meni poznate. A neće nikada reći, pa da, to su reči svetog Jovana Damaskina ili svetog Jovana Zlatoustog ili svetog Petra Damaskina ili svetog Vasilija Velikog ili Grigorija Bogoslova, nego kažu drevna mudrost sa istoka.
I onda nam to prodaju kao drevnu mustru sa istoka, to može da bude iz Kine, i Kina ima veliku tradiciju mudrosti. To može da bude iz Indije, iz bilo kog dela sveta. A ovo je ono naše i onda mi kažemo, znaš, postoji jedna istočnjačka mudrost, pa Srbine, to nije istočnjačka mudrost, to je tvoj posed, ali posed koga nisi svestan. Evo samo dva mala primjera. Danas svi govore o anksioznosti. Pa kaže, jeste, ljudi su depresivni pa imaju anksioznost. Nije tačno. Ljudi su prvo anksiozni, pa se onda kao posljedicu toga javljaju različiti vidovi depresije. Strahovanje. Najbolju analizu straha imate kod Svetog Jovana Damaskina, koji strah ne doživljava kao jedinstven osjećaj, nego govori o 6 različitih vrsta strahova. Nećemo ući u detalje. Bio sam na jednoj konferenciji, jedan čuveni profesor kazuje kako danas nauka u mnogim stvarima iz oblasti raznih fizioloških pravaca, odnosno oblasti fiziologije određenih delova tela, još nema sve odgovore. Pa kaže, evo recimo, malo ljudi se bavilo fiziologijom zevanja. Ljudi znaju kako dolazi do zevanja i tako dalje, ali fiziologiju zevanja nisu do kraja istražili. Ja nisam hteo da učestvujem u raspravi zbog ugleda tog profesora i kad se sve završilo, ja sam mu prišao i rekao, profesore, da li vama nešto znači ime Svetog Grigorija Niskog? Bio inače rođeni brat Svetog Vasilija Velikog. Kaže, nešto sam čuo, ali Sveti Grigorije Niski ima jedno delo o čoveku. I u tom delu ima jedno poglavlje o fiziologiji zevanja. On je govorio o fiziologiji snova. Pazite, 4. vek. 4. vek. Ljudi koji su, malo nas zna, da je Sveti Grigorije Bogoslov između ostalog studirao i medicinu. Završio medicinu. I on je prvi sveti otac koji medicinske termine koristi u pravoslavnom bogoslovlju. Isto 4. vek. Dakle, sve ovo, a pre jednog primjera, da se malo na kraju, neću da kažem opustimo, ali da vidimo kakav odblesak to danas ima, kakav odblesak može da ima zapravo. Sve ovo navedeno, sve su to samo maleni primjeri velikih svetionika 20. veka, koji nam svedoče jednu istinu, a to je razlog vašeg i mog boravka u Engleskoj, Americi, Švajcarskoj, Nemačkoj, Australiji, bilo gde, nije ni političke, nije ni ekonomske, nije ni kulturološke prirode. To su samo izgovori. Ispod toga leži nešto mnogo dublje, mnogo značajnije, mnogo važnije, ono što je naša misija. Naime, Bog je uredio da svi mi pravoslavni i Rusi, počevši od ruske velike tragedije 17. godine, i svi pripadnici ostalih naroda, da dođemo na ove prostore Zapada, da bi se Zapad upoznao sa lepotom neokrnjenog lika Hristovog. Zašto svi oko nas nisu pravoslavni? Zato što vi i ja, dragi moji, otvoreno govoreći, nismo dovoljno dobri. Mi u susretu jedan drugog pitamo kako si. I onda kažemo dobro. Ne. Trebalo bi da se potrudimo, pa da naš odgovor kaže dobar sam. A da bih bio dobar, ja moram da upijem tu svetlost. To dobro sam, kako mi je? Dobro, manje, više dobro. Ali dobar sam. To čovjek može da kaže samo onda kada živi životom vrlina, a nada je jedna od 3 osnovne vrline. I sada da vidite kako to, mimo svih tokova koje sam pomenuo, kako to može da ima odraza u praktičnom životu. Bila je moja prva slava, Sveti Arhanđel Mihajlo, prva velika slava, kada sam otišao u Ameriku pre 34. godine. I naravno, znao sam da ću kasniti.
Trebalo je da obiđem 22 kuće tog dana, posle rane liturgije i onih koji su donali da im se kolač prereže u crkvi. Toliko sam nasledio od mog prethodnika, ništa nisam htio da menjam. 22 kuće, ja sam izračunao, nema šanse, ja tek u poslednjoj kući ću biti oko 11 sati uveče. Ali ljudi su rekli, Father, we don't mind. Kod mene su uglavnom starosedeoci, ljudi mojih godina čiji su se dedovi rodili u Americi. Znači, moja generacija ne govori srpski. I ja iz svake kuće, videvši da kasnim, nije bilo ni mobilnih telefona, nije bilo ni GPS-a, ništa. Stari pokojni prota Božo Dragičević, moj prethodnik, Bog dušu da mu prosti, divan starac, Srbin iz Dalmacije, mi je objašnjavao, ideš ovde pa dođeš do benzinske pumpe, pa skreneš druga ulica desno, pa treća levo, kako smo se nekad snalazili. I ja iz svake kuće zovem sledeću i kažem da ću kasniti. Never mind, Father, you're always welcome. Whenever you come, you'll be welcome. Dobro, i sad zovem u kuću, to je bila valjda pretposlednja, i javi se domaćica, kaže, bez brige oče, kad god stigli, dobro stigli. Ali čujem iza nje alarmu, glas, gosti, naravno, slabo. I ja tražim 3215, recimo adresa, Maple Lane, 3215. Konačno, posle pola sata, između prve i druge kuće, dođem do 3215 Maple, vidim kuća u mraku. Nije moguće da su se svi ovako brzo razišli. Pozvonim na vrata, jedna starija žena nije otvorila, odmah ovako raširila vrata i rekla, izvolite oče. Father, please come in. Ja uđem unutra, nema ni traga od slave, pa nije moguće da su već ovako brzo, ajde, gosti su mogli da odu, ali da je ona tako brzo raščistila kuću, jedne jedine prazne flaše, čaše, tanjira, ničega. Možda su brzo i otišli za tih pola sata, ona na neki volšeban način sve to raspremila. I ja nju pitam, jel imate kolač? Kaže, ne. Znajući da među mnogima koji su poreklom iz Like, da nisu imali kolač, nego su imali samo vodicu za slavu. Ona me pita, šta vam treba? Rekao, treba mi jedna činija sa malo vode i jednu sveću. I ona donese činiju sa vodom, sveću. Sveća jezda je bila ukrasna, a dobro zapalili smo, ja sam stavio mitrahilju, palio kadionicu, počeo. Na engleskom sve, naravno. I malo posle tih molitava i pesama, a ona je počela da glasno komentariše. Wow, how wonderful. I never heard something like that. It's so beautiful, it's amazing. Ja nju zaustavim čin, rekao, gospođo, da li je ovo 3215 Maple Lane? Kaže, da, ovo je 3215 Maple Court. A u Americi imate te, recimo Maple, Court, Road, Avenue, Drive, Street, Maple ovakvim slovima napisano, a ovo Lane, DR, Drive ili CT Court, to je onako sićušim slovima. Mrak, novembar mesec, ja čim sam video Maple, odmah ušao u prvi Maple. I sad ja vidim da sam u pogrešnoj kući, ja sad još više kasnim. I ona mene pita, izvinite oče, šta vi to radite? Ajde sad da objašnjavaj šta je slava, šta je Sveti Arhanđel Mihajlo i tako dalje. I kad sam ja nju objašnjao, it's wonderful, a ja nju preko, izvinite sad ja vas nešto da pitam. Otkuda vam u novembarsko kasno veče, 8 sati uveče, otkuda vama smelosti da vi nepoznatom čoveku, ovako strano obučenom, otvorite širom vrata? A, kaže, niste vi meni strani. Vi mene poznajete? Ne poznajem ja vas. Čim ste izašli iz kola, kad sam videla mantiju, kad sam videla kamilavku sam imao, kaput, rekao, ovo je pravoslavni sveštenik. U nekoj nevolji. Vi ste zatvorili, ja sam otvorila vrata, vi ste pitali da li ja imam neki kolač, rekla sam nemam, pitala sam šta vam treba, rekli ste činija sa vodom i sveća, ko zna zašto mu treba, evo mu činija sa vodom i sveća.
I onda ste vi krenuli u molitve. Ja zaista nikada tako nešto lepo, divno, skladno nisam čula, nešto sa smislom, pa nešto ste čitali, nešto ste pevali. Kaže, oče, ja vas neću pustiti odavde dok mi ne obećate da ćete svake godine na ovaj dan govoriti. Rekao, gospođo draga, molim vas, doći ću ili 20. ili 22. ali nemojte 21. novembra, ja već sada kasnim. I naravno, kad sam otišao u sljedeću kuću, prvo sam to morao da ispričam kao razlog mog još dužeg kašnjenja. I verujte, ta žena je posle počela da dolazi u našu crkvu. 6 nepunih godina je dolazila, ona je već bila u godinu. I jedno jutro zazvoni telefon i zove me nepoznat glas. Kaže, jeste vi taj i taj? Rekao, jesam. Kaže, naša majka je preminula. Ona je u svojoj natkasni pored kreveta imala jednu cedulju gde su bili telefonski broj moje sestre i mene i vaš telefonski broj, da kada ona premine da obavezno pozovemo vas i ako možete, ako želite naravno, da dođete na njenu sahranu. Ona će biti sahranjena u našoj crkvi, ona je bila protestantkinja, vrlo verna. I kada sam mnogima pričao to, pitali su me, dobro, zašto je nisi nagovorio da pređe u pravoslavlje? Rekao, ona je dobila od pravoslavlja ono što je ona mogla da primi. Ja sam s njom jednom razgovarao i ja nisam imao pravo da je nagovaram. Od nagovora koristi nema. Čovjek treba sam da bude ubeđen u nešto, a na kraju krajeva ni vi, ni ja ne možemo da ograničavamo Božiju ljubav i da kažemo ovaj će se spasti, a ovaj neće, zato što pripada ovoj ili onoj grupi. Za nas je važno da se držimo onoga što je zaista jedino spasavajuća vera, koju treba mnogo bolje da upoznamo, pa da svako od nas, ali bukvalno svako od nas, postane jedan hodajući svetionik i zaista u pravom smislu ambasador pravoslavlja, jer pravoslavlje jeste nada istoka, zapada, severa i juga. Hvala vam na pažnji, na strpljenju. Ukoliko ima nekih pitanja, ja sam evo rad na 2-3 pitanja da odgovorim, da ne bi ipak i vremenski preterali. Ako neko želi da postavi neko pitanje. Dobro, izvolite. Možda par reći iz vašeg pogleda na naše Svetog Sofronija iz manastira Esteksa. Da, isto jedno veliko. To je nama sad... Pazite, njih toliko ima da nam ne bi ciklus predavanja bio dovoljan. Samo da kažem ukratko nešto o svim tim likovima. Sveti starac Sofronije, zaista veliko svetilo, učenik svetog starca Svetogorskog Silovana. Upoznao sam ga i njega isto 1984. godine i tada sam se prvi put upoznao sa našim sadašnjim patrijarhom i on i ja smo bili civili tada. On je bio u jednoj dužoj poseti u manastiru u Eseksu, a ja u jednoj kraćoj. Vidite, ono isto što je sveti vladika Jovan Maksimović učinio u Americi i to je na jedan sličan način činio sveti starac Sofronije u Engleskom, dokazavši da je svetogorski način života itekako mogući ovdje. Ja namjerno večeras nisam pomenuo onoga koga uvek treba pomenuti, našeg Svetog Savu. Zašto? Zato što sam to ostavio kao deo svoje svetosavske besede za subotu, da se ne bi ponavljao. Ali sveti starac Sofronije je imao jednu veliku i važnu odliku, a to je, on je prihvatao sve. On je prihvatao sve. Tu je vrlo sličan i starcu Pajsiju i posebno svetom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Oni su bili živi primjer inkluzivnosti. Koliko samo različitih
nacija je dolazilo i dolazi u manastir u Essesu. Zašto? Zato što su osjetili tu inkluzivnost pravoslavlja. Mi vrlo često, kao što rekao, postavljamo barijere i prepreke i pravimo kutice u svojim životima. Pa isto to činimo i na planu verskog života. Ovo može, ovo ne može. Hristos je od svega toga mnogo širi. Postoji proces zdravog razmišljanja koji se rukovodi zakonima logike. I time se koristimo u naučnim disciplinama. Ali postoji nešto što je ne protiv logike, nego što je iznad logike. To je logos. To je potpuno jedna drugačija filosofija života. Mnoge stvari koje nisu logične. Pazite, nije bilo logično za vladiku Vasilija Rodzijanka da putuje ko za 7, 8, 9, 10 sati u neku rusku nigdinu da bi video primjer jedne crkve sa živopisom iz 17. ili 16. veka. Ali je bilo potrebno zato da bi on pročitao molitvu na ishod duše čoveku koga nikad nije video, koji njega nikad nije video, ali čoveku koji je njega smatrao za svog duhovnog oca. Koliko je duhovne dece starac Sofronije imao? O tome samo svedoči njegova bogata korespondencija sa ljudima koji je imao širom sveta. To nije ništa novo. Vi imate najširu korespondenciju u prvom mileniju koji su imali sveti Ava Arsanufije i Jovan Prorok iz Tavatijske pustinje u 6. veku. Strahovita korespondencija, neverovatno razvijena, nikad ni na jedno pismo nisu lično odgovorili, sve su diktirali čuvenom Avi Seridu, igumanu tog manastira, koji je zapisivao i slao te odgovore. I evo za kraj, samo da vidite, veliki primjer inkluzivnosti, kako su se onda svi veliki sveti ljudi ravnali, koji naravno nisu prodavali Hrista za večer, ali koji su uvek imali reč ljubavi, reč oproštaja, po ugledu na Hrista, po ugledu na svetog prvomučenika arhiđakona Stefana. A primjer, ja time da završimo, piše jedan poslovni čovjek. Nije naš vek izmislio biznismen. Poslovnih ljudi je bilo od uvek. U starom Vavilonu, starom Egiptu, uvek su se ljudi bavili poslovima. Kaže ovako, starče, ja sam jedan od najvećih posjednika vinograda u našem kraju. Prvo sam bogat, prvo sam uspešan čovjek, ali svi kažu da ja imam najbolje prese za vino. Moj vinograd, kompleksi mojih vinograda se sučeljavaju sa vinogradom jednog Jevreja. I taj Jevrej me pitao da li može on svoje jevrejsko grožđe da mulja u mojim hrišćanskim presama. Pasta, to je 6. vek. I mene interesuje vaš savjet, jer ja želim sve da činim pravoslavno. I da živim i da svoj posao, svoj biznis obavljam na pravoslavni način. A starac mu odgovara. Kaže, vrlo je dobro od tebe što želiš da objediniš sav svoj život i kako posluješ i kako živiš. Moj savjet je sljedeći. Prvi sljedeći dan, kada vidiš da Bog šalje kišne kapi, da je pustio kišu na zemlju, a ti kreni da trčiš od mesta gdje počinje tvoj vinograd, pa tamo do onog mesta gdje se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevreja. Pa ako vidiš da Bog kišu šalje samo na tvoj vinograd, a ne i na njegov vinograd, nemoj ništa da imaš sa tim čovjekom. Ako vidiš da Bog zaliva i njegov vinograd, slobodno primi njegovo jevrejsko grožđe u tvoje hrišćanske prese, neće se opoganiti, ne brini. Ko si ti da ograničavaš ljubav Božju? A to čitamo i u Svetom pismu. Ako Bog šalje sunce i dobrima i zlim, i ako apostol Pavle kaže, a neznabošci, nemajući zakona, žive po zakonu koji je u njihovim srcima ispisan. Mi vrlo često sami sebe ograničavamo. To jeste problem, ali još veći problem što ograničavamo Boga. Pa Bogu pripisujemo šta Bog može ili šta i mi znamo šta će Bog nekome da uradi. Ne. Na nama je da se molimo, na nama je da se nadamo, na nama je da verujemo i na nama je da
volimo. Ukoliko to imamo, verujte, onda će Hristos kao nada zaista zasijati na svim prostorima sveta, pa i ovdje, ali ne zaboravite, treba da zasija i kroz nas. I reči u Svetome pismu, tako da se sveti svetlost vaša pred ljudima, da videvši vaša dobra dela proslave Oca našeg. To nisu samo reči koje se upućuju našim arhijerejima na liturgiji. To su reči koje Hristos kazuje svakome od nas koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hvala još jednom na ljubavi i strpljenju. Hvala puno, dragi Topolo, na ovim divnim rečima i svjedočanstvima, pre svega iz vaše svećeničke službe, ali i svjedočanstvima onima koji su svjedočili Hrista tamo gdje ste vi živjeli. Da ste živi, zdravi i da nam dođete opet. Hvala Bogu.